Alright gengs, bye-bye, welcome back with me Ronaldi Gilbert. Ya, balik ulang nih kita sama gengs boy. Kali ini saya berdua dengan manajer Aing ya. Saya ditodong ya, tiba-tiba ya. Kamu harus menemani saya karena ini bidang Anda, men. Oh, bidang Anda. Fun fact, dia ingin tahu orang mau react apa. Tapi sesuai judul, total harga sepatunya 240 juta. Mamma mia lezatos. Mamma mia lezatos. Sapu Ya. bidang melihat sepatu. Iya, sepatu. Sepatu itu adalah kalau Eminem bilang 90% dari outfit. Iya, kalau laki-laki men. Oh, kalau laki-laki, kalau perempuan Iya. mesti semua. Iya, tas apa men. Oh, betul. Ini ada channel ini kok. Ini kita penamet ini. Oh, Dia- ente penamen. Iya, kita penamet ya. Namanya ini channelnya namanya Kiki and Jackson. Kiki and Jackson. Kiki and Jackson ya. Kalau kamu kan Coco and siapa? Waduh. Aduh. Belum ada. Belum ada, Bu. Ya. Nanti next Coco with. Iya. Ya, jadi orang buka dari channel dan ini ada video yang berjudul Our 16,000 Couple Shoe Collection ya. Berarti dia nak sebenarnya orang. Siapa tuh? Susah. Hi guys, welcome back to our channel. Wait. Woi, kenapa? Pause dulu. Kenapa, men? Ini review sepatu. Tapi Ada yang sedikit mengganggu. ada yang Ada something mengganggu good ya. yang Something nampak good. Ya, Lanjut. mata normal ya. Mengganggu. Mengganggu. Oh, ini kayaknya pasangannya ini. So in today's video, we're going to making video review sepatu, sampai couple sepatu. Couple And then, we're probably gonna put the price in there, in dollar and then Yeah. the rupiah. Okay. And then hope you guys Enjoy. enjoy our video. Please don't forget to like, subscribe, and share. Oke. Oh. Jordan man. Jordan ini Kita harus menggunakan. Siapa? Kita harus menggunakan kacamata ET. Kacamata ET. Iya, biar lebih tidak ada kesalahan. dalam- Iya. Kacamata doi. Kacamata doi. Oke. This one for this is The skies. sky is non-reflective. Yes. And Ini apa ini, men? Easy. Iya sih. reflective. Dua couple Ya. men. Dua couple mahal men. Ini kapalnya Padahal- mahal ya. Kami hanya Ventela. 499 and then his shoes is 375. Aha. So kalau dirupiahkan itu ini dia DP harga sekitar 7,8 juta. 7,8 juta. Jadi khi mang tên này bay rồi thì sẽ làm từ lá. Dia Thailand yang kirim. His shoes Kita kurang tahu dia warga negara apa DP Paitua ini, Mar. Kayaknya Asia, Malaysia kalau tidak salah. Ini Jordan. we bought this for Jordan berapa ini? Kalau ini Jordan 11 men. Jordan we 11 bought ya. this for 364 dollars. Lengkap jadi semai 5 juta lebih. Lebih mahal Yeezy kan? Masih pas lah. 7, rupiahkan itu 11 juta ya punya? 2 juta. Nanti kita taruh DP price. Soalnya begini, itu so gabung atau ketika dia punya. Soalnya Jordan itu men dia kalau size kecil lebih mahal. Oh, semakin kecil DP size semakin mahal. Yoi. Ada yang lebih besar lebih mahal. Cuma Jordan itu DP harga kalau pokoknya kalau harga baru agak murah. Sama. Cuma kalau DP harga kecil, size kecil ada beberapa sepatu yang memang mahal. Oh. Around here. Our next shoes is Oh, this one. Oh, do. Just got this recently, maybe Ini Jordan 1 apa ya? 3 months ago. These shoes cost around $429. $426. 6 juta. Itu sekitar 6,4 juta. Oh. And also mine is 490. Nah itu beda men. Oh, beda ukuran Beda betul ukuran 7 beda. juta. Yoi. Ini ada yang harga rupa homipet. Cuma ting like bunuh kau sebelah. Ini kita baru lihat sih men. Jordan model begitu? Iya Jordan 1
DP sebelah kayak beda-beda. Oh, beda-beda warna. Iya, men. Keren, Jordan keren, 1 keren, beda keren, keren. keren kan? Jago sih. 7 juta dong, keren. Keren. Like $400,000. Next shoe, we got the Yeezy again. Triple one? Oh, cream? I don't know. My shoe, 595. Woo! That's a lot. Kalau di That's a lot. sekitar 8,9 juta, I think. Only 295. So we just Dia punya yang murah kan? Iya. Karena ukuran- Chipnya ukuran kecil. Yeezy juga begitu. DP beda hampir 2 kali lipat nih. Next shoes we got Yeezy semua main numpes sepatu. Oh, banyak Yeezy ya. $539. Kiki. For mine is $399. Ki. Surga harga tanah. Hitung-hitung lupa. Kalau udah piara sapi sebanyak itu Kau piara sapi so banyak. Ay. Sobat ternak tuh orang. Hujan kunis my modelan. Only shoe is Balenciaga. Apa ini? Kalau kita kisaran ini men di 11. Hah? 11 juta ini sepatu ini? Cuma tes. Apa DP merek? 11 ke atas men. Balenciaga. Balenciaga. like 9 for me. Mine is 100 out of 10. I love the shoes. Super comfortable. Mhm. Not because how expensive it is, but because of Yeah. So this pair of Oke. shoes, it cost me 850. Oh. Dia ada 11. Mahal sekali Bapak Balenciaga. Sombayang, tolong. Cuma santai. Di Manado banyak sekali cewek-cewek yang menggunakan Balenciaga. Banyak. Tapi palsu. Oh. KW. Men, Oh. kalau mau bawa KW ya standar Jordan lah atau apa. Kalau Balenciaga, jangan, susah. Kalau orang mengerti yang lihat kayak jijik dan Iya, men. kalau Koko yang lihat Koko tahu, Koko bilang, aduh, Ah. betul. Sama ini aja pakai apa? Baju villa. Itu men. Oh, Baju villa yang KW. jangan paksa dong. Dia kan sekitar 12,8. So also the same price. Mine is like 858. Because not unik. Balenciaga DP nama, DP merek ya? Itu Balenciaga nih so rupa mengganggu ya. Balen. Ternyata Balenciaga agak sedikit merancu mata. Merancu mata ya. Jika ada yang mengganggu. Coba bagus sih men. Sepatunya sih mahal, tapi kok Bagus. Oh, bagus. Dolar. Next shoes is Allah. Kayak mirip nih. Kayak mirip dengan punya ini, men. Yoi. Game Royal. Game Royal Jordan 1. Game Royal Jordan 1. Royal Blue. Dirupiahkan 18 juta. Hah? Huh, Kita baru wow. kok mahal Jo? Mamma mia Lezatos men. Dia punya yang 1250. Kiki. Oh ini apa teman? Iya, tapi tahu. Orang Manado. Orang mana tuh? Wow. Kiki. Wow. Mahal sekali ya, tapi ya kalau Ya kalau mampu men. murah dan mahal itu relatif. Relatif. Ya, kalau Iya, iya, orang iya. mampu kan tuh ya biasa aja ya kan. Cuma for money hobi pet. Orang yang pet aja ya. Jangan pada beli sepatu karena sudah Iya. beli beras Iya, tuh. betul. Ada kebutuhan lain. Something like that. Shoes like 350. Hah, Tuh kan DP lihat. perbedaan. DP perbedaan. Kiki punya 18 juta. Yoi. Dia punya 5 juta. Walaupun sama merek, cuma size yang berbeda mempengaruhi harga men. DP beda satu untung satu. Yoi. 350 for this jangan untuk only mulai Hmm? mulai asap real asap. Dia pakai bahasa Thailand gitu. Tahu dah men. Oh Hmm. wah. Okay, so right now, since we're done with the couple shoes, we're gonna start to review some of our shoes that is not couple. Yeah. Mhm. I'm gonna- Oh, ini semua enak couple ini, man. Be hurry because Ini so bukan couple ya. Okay. Okay, this one is the Jordan 1 Yin Yang and Jordan 1 Ying ya. I bought it for like $300. Just untuk like by Roy Telang. This one is just Air Force One. Air Force One. Air Force One. Something like that. Mm. And the next one is this one is the same, just like different colors. The price is 35 for this one. This one, Jordan 11 Brand. Jordan
Jordan 11. Kayaknya penggemar Jordan ya. Iya, men. 8 juta. Karena untuk laki-laki, perempuan juga beberapa, Jordan itu kan masuk dengan semua gaya. Oh, masuk dengan semua gaya Jordan. Kayak mau pakai celana jeans panjang masuk, celana pendek masuk, celana olahraga, apalagi? iya. Dengan DP harga ada yang memang sama tadi, yang memang high price sekali. Ada yang masih sempat dapat low price. Low price, Jadi, tapi di bawah 3 juta masih ada. tapi menunggu waktu tetap naik. Tetap naik di harga. Ya? Sepatu itu investasi. Oh. Bagi yang mengerti. Oh. Iya. Betul. For this one, for resale price. Okay. Kalau di sana kok gampang-gampang jadi apa, Kang? Two is 280 for this one. This one is Adidas. NMD. NMD. Something yes. NMD. 260 for this one. Ngan ada yang harga 200 no. Bata gitu apa? Some of it shoe too. Well, this NMD. NMD again. I believe it's like 160. Saya sekitar $160 dari 2 juta something lah. I got this one, ini bagus. 2 juta something lah gitu. 2 juta something lah gitu. Salah. For this one, I don't remember how much was the price. It's around like 80 Ini apa? or 100. 80 sampai $100 lah. Apa ini? 1,5 juta. Minta ini apa? Oh, this is my favorite one. Apa itu? Nike? Because this is the first shoes that kita beli pakai kita beli sendiri. Dan waktu itu pertama, terus kita beli sepatunya dia dan ini berarti sekali. Dan also kita beli sepatu lain so kirim pada PH yang kita mama. Jadi Boleh kirim Pak kita, Bu. Opo teman yang baik hati itu. Jadi for Opo teman yang ada di mana sekarang? Di Seattle. Seattle. Yoi. Boleh lah. Kita Opo teman juga. Opo teman terus semua berteman. Terus semua berteman Orang benar. Nado semua sama-sama bersaudara. Jangan lupa saudara yang satu ini. Oke. Ukuran 44,5. Kiki. Bantu Kiki. Dan dengar Ki. Please Ki. Ayolah. Come on Ki. can you imagine? And then now we're gonna Go go to my shoe. his shoe. Also my shoe, the rest of it. So if you guys wanna stay there and see what Oke. Apa ini? Yeezy. are And this easy. Yeezy. Yeezy. Like, I like the shoes. But I couldn't afford Dorang banyak it. sekali Yeezy dengan Jordan loh. Iya, banyak sekali Yeezy Jordan. $690. 10 juta. And this one is the Zebra. I bought this shoe, it was like 800 something, but now it's like only 300 something now. Only I believe. Only. This one- 12 juta only. One of the, Yeezy semua kan. Yeezy semua. I don't know. Yeah, I don't know if I pronounce right. Mhm. It's the version one. And then this one is like $900. And then also, I get the version two. Yes. The version. Dorang so ada sama Yeezy itu no men. $600. Semua versi Yeezy. Jadi ini price yang terang ada bilang-bilang ini dari tadi itu udah beli itu DP harga sekarang belum termasuk DP tax. Belum masuk sekali. DP harga. Padahal banget. Di sini itu beli sepatu kalau misalnya harga $200 dong. Mau bayar itu bukan $200, bayar itu sekitar 230. Iya, tambah tax juga kan, men. Pajak. Di Iya. setiap- DP pajak mahal di sana. Yoi, aku lagi mau kirim. Cuma per Kiki. Cover Kiki ya. Ayolah Ki. Kita kan sama-sama bersaudara Ki. Kiki. Yoi, Kiki. Kiki, please. Please Ki. Apalah. Ya begitulah. Turun 2 aja Kiki. Support. And this one, I have another pair. So I have like Ulang lagi. of the Queens. Oh ya. Pair itu apa ya? Yeah. And also the Hmm? 95. Per pair. Two pair. The Oh. next Berarti ada dua. Travis Scott. Travis Scott ini? Yeah. I don't like, but then I saw the price. Oh Yeah. god, retail price sekitar 1.200, sekitar 18 juta, Ustaz. Yung panjang mo ni sa Travis Scott. Kemarin by Orang cuma tahu nak mampu beli. dollar. And then for this one I got like 1,200. 18 juta. This next, the boot.
Oh, nah, Caterpillar. Caterpillar mana mau kerja proyek, bro? Ini ada My friends. Baru, Dok. Akhirnya yang mampu di yang masih mampu orang mau beli timbul. cukup dah. Akhirnya Sepatu semua orang. sepatu semua orang, semua kalangan. Harga murah, kekuatan sangat amat teruji. Iya. Cuma masih banyak orang yang beli KW. Masih banyak tetap orang beli KW? Yoi, please, ayolah. Di mana dong masih banyak? Men, daripada mending beli KW lebih baik mending beli brand lokal, men. Oh iya betul Yoi, daripada beli daripada KW. itu KW mau dipakai satu ya 8 kali pakai pasti terasa rusak, men. Betul. Apalagi kena air. Lebih baik beli brand Yoi, lokal. brand lokal. Apalagi t-shirt itu pasti Rodani, men. Iya, Yang lokal brand, terbaik. lokal pride. Ah. Rich or die. Lanjut. Lanjut. It works. Kitchen. Yes, it works. Mostly yeah, but Masih mampu. Baru itu tuh ratusan ribu. I buy the sticker, the happy ship round. So it's got spoiled. But yeah, this one I got like 210. So Cuma solo. Cuma para solo 3 juta. Buy it and then share it if you like it. And don't forget to drop the comment below what shoes that you like. Santai. Santai, Torang mau santai, komen, santai. Kiki. Torang mau komen, torang like. Aduh, Torang mau subscribe. kita lupa subscribe Pak Kiki and Jackson. Subscribe. Oh, harus dong, men. Subscribe, tambah komen, tulis apa? Semangat, semangat buat kakak Kiki dan kakak Jackson. Dari kami. Dari kami. Poco. Dari dari kami Poco. Jangan lupa Desember. Oppo Dan Koko. ya jangan lupa Desember ya. Thank Komoy, you. thank you. Formoni yang mau lia-lia setengah apa bujur. Formoni yang mau lia-lia masih banyak ya. Bagus semua. Kiki video-video itu yang masih banyak ini, bagus lah pokoknya. Gucci shopping, man. Gucci shopping ada boyfriend and girlfriend by outfit. Yoi. Pokoknya banyak, dan lain kita mau react di video lain Jadi ya. Formoni yang belum mampu membeli sepatu, Bangun aja dulu. Iya, bangun dulu. Siapa Iya. tahu ke depan kan bisa. Bangunin dulu Pak Kiki terus supaya Boni bisa. Siapa tahu Kiki ada giveaway. Iya. Itu orang yang mau ikut. Itu tuh Remo Eko. Jadi begitu Jo, Yoi. Kiki and Jackson ya. Jangan lupa stay safe everybody. Thanks banyak untuk semua Uni dan dadah.